Yala Nkosi singadeli Xolisi lo khulumayo from Kukasi Culture TV namhlanje sizokhuluma ne-leader yethu ukuthi since yona i-leader idibana naziphi incindaba ezi phakathi ukumisa kwabanqobi. Amen. Ezibekade sengishuleke na i-leader yethu ukumisa kwabanqobi namhlanje ngifuna ukuyibuza ngokuthi eziphi inkathi ezinzima abhekana nazo since i-leader i-leader yethu youth leader ngamanye amagama ngambala kanjalo. So ngifuna ukuthi enzini asichazele kaboni since incindaba enzi abhekana nazo. Ngabe khuluma nobani? Ukhuluma nomxolisi uMaphanga la. I-leader yakuphi? Leader asekumisona kwabanqobi futhi ngibuya futhi ngiba umphathi futhi we-youth futhi. So sichazele kabanzi ukuthi since nje uyi-leader uziva njani nje uku-leader ngaphansi kwakumisa kwabanqobi? Hawu mina ngiziva kahle ngoba leli bandla ngiyalithanda futhi. Yeah. Okay. Eziphi incindaba ezi obhekana nazo since ngoba uyangibona seselijongo sisemncane phela ulidisa abantu abadala nakho subalidise nje bayibehave njani because uyabona nje ukuthi ba street so uhendlula kanjani lento le? Hey siyazama mfowethu kona ukuthi sibabekezelele nanowa nje bahlupha bona mara hayi bekezela kuyafuneka ngisho kodwa kona because vele into esizele vele sizofundisa bona. Hayi. Ngiyakuzwa ke leader uMaphanga so ungathanda ukuthini kubalandeli so far? Kubalandeli mina ngithi hayi uma uyi-leader ebandla bekezela Nkosi. Bekezela noma bahlupha bona bonkosi mara but kuyafuneka ukuthi sibekezeleleni. Hayi siyabonga ngabe ngathi ngiyathemba ukuthi nibonile abalandeli into esifisa ukuthi ngicela ukuthi nisubscribe like nisifollow nathi sisathuthuka ngaphansi kwesandla sika Bishop Masinga sikumiswa kwabanqobi thina i-channel yethu ithi Kukasi Culture TV. Amen.